Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya hayyu ya qayyum wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir wa huwal azimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin wa li jami'il mu'minin. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bil uqadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimu wa istasqal ghamamu bil wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa iftahi babi yasar sayyidina Muhammadin al-Muqtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar bi'adadi ni'amillahi wa ifdalihi ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yabqa Rabbuna wa yafna kullu syai'in. Dengan sekalian kehormatan, sama ada masyarakat yang masih di dalam negeri atau yang sudah ke luar negeri, sangat istimewa masyarakat yang sudah ke negeri Palestina, negara Palestina, yang membantu masyarakat Palestina daripada kekejaman Zionis dan juga bantu Baitul Maqdis daripada juga kemurkaan Zionis, kekejaman Zionis. Kemudian pada hari ini saya mengajak bagi seluruh masyarakat Islam, terutama masyarakat Islam yang ada di Asia Tenggara, yang ada di dalam negeri ini, negeri Indonesia Raya, sangat istimewa yang ada di dalam Nyangro Aceh Darussalam, sekaligus kepada masyarakat Islam yang ada di dalam dunia, supaya bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya negeri Palestina diamankan, dijayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebagai aman yang sempurna. Siapa lagi yang berdoa kalau tidak kita umat Islam selaku keluarga besar yang telah dibuat suatu kekeluargaan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita taati dan kita imani. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya banggakan, maka sekali lagi janganlah lupa berdoa kepada saudara kita di Palestina. Berdoa sama ada dengan salat hajat, dengan tawasul dan dengan yang lain. Kala dengan nazar yang maksud, tolong berdoa. Saya tiap hari saya ajak, supaya
jangan lupa oleh sekalian masyarakat, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian mari sama-sama kita berdoa dengan doa yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal hannanul mannanu badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ya wahidan la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadudu, ya Zal Arshil Majid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Fa'alu lima yurid. As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arshik, wa as'aluka bi qudratika allati qadarta biha ala jami'i khalqik, bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya ghiyasal mustaghithin ya mughis aghithna ya hayyu ya qayyum ya ghiyasal mustaghithin ya mughis aghithna ya hayyu ya qayyum ya ghiyasal mustaghithin ya mughis aghithna ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad ya man lam yattakhidh sahibatan wa la walada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hannan, ya Mannan, ya Burhan, ya Sultan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'iddu ya Mudillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adilu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Hafizu ya Muqitu ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Ba'isu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Wali ya Muhsi ya Mutiu ya Mu'idu ya Muhyi ya Mubis ya Hayyu ya Qayyum ya Majidu ya Wahidu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntaqimu ya Afu ya Raufu ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Muni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur. As'aluka bismikal azami wa bikulli ismin walaka samaita bi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika wa ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbina wa nura basarina wa ila udunina wa dhahaba hammina wa ghammina
وأن تقضي حاجاتنا. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي التي أدركني يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي نسجد ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والبغي والظروف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من مكاننا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Ya Allah, kamu yakin dan kamu tukur ya Allah. Maha kuasa dan ya Allah. Kamu yakin dan kamu tukur ya Allah bahwa sungguh Tuhan kamu ulung iman. Kamu yakin dan kamu tukur ya Allah. Maha kemasih dunia Allah. Kamu yakin dan kamu tukur ya Allah. Maha berkat hadron ya Allah. Karena kamu laki berkat hadron ya Allah. Nabi ku berkat umur kamu. Nabi ku berkat ilmu kamu. Nabi ku berkat rezeki kamu. Baik Nabi kekuatan ya Allah bak musuh kamu, musuh donaipo kamu, musuh pangmulia kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nibak dijak putalu kamu, dijak putalu perjuangan orang Palestina. Nibak dijak putalu sekalian perjuangan orang Islam yang dalam dunia. Ya Allah, dimangku doa kamu. Bina kekuatan kekuasaan ya Allah. Bak Bani Israel, bak Israel, bak Yahudi ya Allah. Bak ia jajah nanggul Palestina dibit ke oleh Ron ya Allah. Ya wanyan ke ijab butuh biar kamu. Kamu melaki badan ya Allah. Dengan kemudahan pangmulia kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihron naipo kamu nasulron naipo kamu melaki badan naipo kamu dengan berkat
agama yang menuntun kepada kamu, agama Islam, agama yang diterima oleh Tuhan. Haipo kamu, kamu melaki badon haipo kamu dengan berkat kitab yang menuntun kepada kamu, kitab Al-Quran. Kalam don haipo kamu, kamu melaki badon haipo kamu dengan berkat kiblat kamu Ka'bah Baitullah Baitun haipo kamu melaki badon haipo kamu dengan berkat akidah kamu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diridha oleh Tuhan. Haipo kamu melaki badon haipo kamu dengan berkat ulung Islam yang dalam dunia, kamu melaki badon haipo kamu dengan berkat Imam Mazhab kamu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ulama don haipo kamu melaki badon haipo kamu dengan berkatnya dua cucu penghulu kamu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, aulia don haipo kamu melaki badon haipo kamu dengan berkat guru indatu kamu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri bin Ali yang mujaddid dalam agama don haipo kamu lam nangro kamu melaki badon haipo kamu dengan berkatnya anu raja indatu kamu Sultanah Safiatuddin Shah Ibn Sultan Iskandar Muda yang panji syariat don haipo kamu lam nangro kamu menerima doa kamu dengan berkatnya boleh kamu terima doa kamu dan doa kunci kamu baik Nabi putu asa kamu haipo kamu terima doa kamu putu ke Bandung hajat kamu putu ke Bandung hajat anak cucu kamu baik Nabi bunda baik Nabi susah dalam hidup kamu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa kamu, ampun dosa dua ibu bapa kamu, ampun ke dosa guru kamu, ampun ke dosa keluarga kamu, ampun ke dosa anak kamu. Ampun ke dosa ulang Islam yang bantang mudib atau yang ke awal mati ini wa kamu. Haipo kamu nerima doa kamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, irhamil muslimin. Ya Allah, unsuril mujahidin. Ya Allah, alikil kasirin. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu bijahin nabi irhamna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin.